Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Masansan nga makita nga da magitulnog kang ka nakamotorsiklo, Manuel. Asino da jay? Ha? Anti, naskan nga bagam ka natipod no, Manuela. Saan ka labas ta kasera dito ay boarding house ko? Saan ka labas ta? Saan naklabas ta landlady? Intalek na ka ni tatang mo kanyak. Kargo ka. Kargo kayo aming nga kasera dito eh. Ada pa kasaknak no dadakas mo basamak ka na kayo. Ada ka pa lang ti Tertiary College. Himsabalin tararamidem. Amo ka din ni tatang mo, nagdinaganak kang ka, among pagpaadal kang ka. Ako matilakas nanti no, adan boyfriend ko. No kasta boyfriend mo rin dyan nga lalaki. Uwan nanti, ni Romel. Mga obisinan, halos adan makatawan nga, agtrabahon. Amo ka dito dagit ng kanak kang kada ito eh. Saan nanti? Ta di na kayat nga makiboyfriend ak. Matlagayam. Apagorot nga naramid mo? Anti ako madakas na. Kasanon no maipada ka kadag na dumaritong estudyante nga makiboyfriend da kang pasan na. Agsikog da. Kasaanin nga matuloy pati panggap da nga makapagturpos. Awanin tinaran niya ka masakbayan da. Di mo kadi amo nga panunutin. Nga tagibanan. Di kita doon nga mambanog kang ka, di kita naganak kang ka. Tapno lang makapagturpos ka iti kolehyo. Laglagi pa. Sikat inauna ka na kayo nga talong kakapsat. Sikat pang namnamaan. Di kita naganak kang ka, makatulong ka takwada para ka nagkakapsat mo. No saan nga, hamong may ibaga na ito, kinitatang mo, siyak ti mga ibaga. Ipulong ka keng kuana. Anti, basta, ipulong ka keng kuana. Manong nemi, taga Kagayanak, yung imbaundak, datatang kaninanang, dito'y lawag, ken kasmet iti kaligagom ko, tapno agbasag. Adakit yan iti Tertiary College, akasimbaga itay ni auntie. Bali second degree kasi ni tatang ni auntie Sion, nga pagkasaraak, nga daan iti boarding house. Saan ko nga naliklikan manong naming inaklon ni Romel, agsipot ti patpateg ko. Ken pacheck ni patpateg na. Guwapo ni Romel, manong naming. Tabisked, nagbara na kinibibig na, basta nga nagundawin na nga mga mal ka na kinibibig ko. Dalpas kami, manong nemi, ganangan, at da kami niti unek, ti kwarto mi, da kami nga talupat nga agkakwartuan, iti dayta nga boarding house. Ni Esther, di ba yung sa kadakwada, ang kadwak, iti may sa nga kwarto mano. Ket kinunana, nangig ko ti sermon ni anting ka. Umat kami nga peso. Ape nga, naki-boyfriend kan. Amom, kala tayo amin nga agkasera ditoy. Siga lang tada boyfriend na. Makadisturbo ti boyfriend iti panagbasa, Manuela. Umapal ka lang Kasi na pamatin kanya. Umapalak. No, adan hantim nga mamagbagakin ka. I-consult na nagbat siguro nga mamagbagakin ka. Nagsipot ako sa nakmatkan ka, Manuela. Saan ka basta mamatpati ka dagiti ka asya ti klase ng lalaki? Sure ka di? Nga lab na ka talaga ni Romel? When? Ang mga nurabak ng ayat. Ano nga rabak ng ayat? Pag ang angawan na kalayang da nga lalaki,
Awan ti sabali nga kahit na lang agunudan kang kanusan nga ta kinababaim. Ti kinapintas mo. Nabindas ka. Kahit na sino ti lalaki nga sang nagduyos kang ka. Kaya nagkalikagom. Nga aramidan na ti amin na pamuspusan. Tatno, manubya na ka. Amok ti raramid na kister. Amok. Aganan nadak. Agsagbayak. Sige. O, agriring na cellphone mo. Nilagi di tatang munday ta. Kinagpaiso manong nemi. Ni tatang ko ti tumawtawag. Wen. Ni tatang ko. Kadapi nga ta. Siyempre nagipulungon nantik. Sinong bata? Pero tang, ano na ito yung pulong ni Antim Kanyak? Pudno ka di? Tang, awan ti pagdanagan nyo tagbaling inspirasyon ko pa nagbasak. Tikad dan ti boyfriend ko. Ay, susapo. Di mo kumasayangan na kita adong nga mga bandog mi. Adda ka ni third year college. Lumalpas mo dito eh. May santulangin ng katawan, nagdradwar kan. Mag-isina ka ito tayo nga lalaki. Tang, no. Saan nyo ko mga ibilin kanyak deta? Mag-isina ka. Tang, adadang sana ka makapagbasa no. Mag-isina ka ni Romel. Awan ti magdanagan nyo. Taagan na nadak. Jack itulok nga. Mapasamak tayo nyaman nga pagpagputnan nyo mapasamak. Ikarik ka na kayo, tatang. Saan to mapasamak? Tanda iti, tanunot yun. Sana matmatak tinayaw ko, tatang. Ikarik ka na kayo. Ore man no at the boyfriend ko, makapaggraduarak. Makapagturpusak, tatang. Promise ko ka na kayo, tatang. Makaamo ka. Ito na minsan manen manong naming nga may naksinukon ni Romel kat nagkalubon kami manen ti motorsiklo na. Kat nukasta nga magkilubona kat arakop pakisuna manong naming mapnekak. Marakop ko siyempre ang sipot ta kumpetak kang kuwana ragapag isuna. Hanggang iti may isa malem insardeng na in parking na ti motorsiklo na. Sana, inikat ti helmet na. Inikat ko ti helmet ko. Oo, abay nagsardig na dito eh. Kahit kung makamagsalita ta, sakbay nga, may tulad kayo di kaseran. I love you, Manuela. I love you too, Romel. Kahit saan to ko mga nabrabakin. Saan nga rawak ti ayat ko, dudikit na pud no. Kisman? Ala, adadato nga, nakalukloko ka. Ano nga tanong? Sumrek na iti motel. Biglang lit ko. Luko ka. Abusta mo ni anti relasyon ta kanitatang. Binanlangan dak. Imbagada pa yung isina ka. Imsaan ko nakmat. Sa mukot ibagang hotel ta. Tapno maranasan mo. Tapno mapadasan mo. Di mo ka di kaya itong padasan. Di agasog ka na karengeng. Di maitayok-tayok. Amo numaramanam ton. Pagkaalakan to lang alan. Tsakaitan. Tsakait, Romel. Hindi papilit mo. Talagang kagura ka. Saan nga rin nga na ipapilit manong name ni Romel ti kayat na. Imiti may sa nga malem manong name saan ko makuntak isuna. Apa nga ta? Tawag-tawagak unattended ti cellphone na. Agur-urayak ada 30 minutes ko, 45 minutes ko agur-uray. Apa nga ta? Ayan na nga ta. Nangalak ni tricycle manong name kitang paituludak iti kasera na. May sa gwapo mat nga lalaki tinang ilokat tiri daw. Hi, Miss Beautiful. Sino ka? Siyak ni Manuela. Wan. Amo kon, malagip kon. Nakit-kita kayo din. Siya ka girlfriend ni Romel? Wen.
Awan ni Sona. Ngam sumur ka. Come on, sumur ka. Nagtugaw ka. Siya ni Arnel. Injahin na tinakulap naman nung name kita. Nakialamano ak ni Arnel. Sa bagay, gentleman matilangana. Nagwapo matakas ni Romel. Ngam nagugwapo. Manong name ni Romel. Insaganaan nagti Diyos. Kat nagsasalita kami. Sa dino nga tatayan ni Romel. Itakas ng oras. Pati siya ka dyan makontak. Dito mo palaing. Ibusim ti Diyos ng tinimplak. Ako malapagpaa mo na. Api ko maramit ko esta. Saan ko kahit nga rebelan ti kayim ko, ti office mate ko, ti board mate ko, ti best friend ko. Nga mamum, kahit ko nga patigmaanan ka. Agad anad ka kini Romel. Apay met. Siyempre, amok unay ni Romel. So agad anad ka. Ibilang na ka manong mo, kabsat mo. Sasta, awan ka diti manong mo. Awan, tasak na inauna. Okay, advice ko lang ka. Nangaroon na kita basbasa ka pa lang. Kaya gananod ka ni Romel. Okay ba? Kaya man na, Arnel. Tabig lang ang damanong ko. At antik nga landlady, at tatang ko, nanganak-kanyak, kanatapayin kamsat ko. So, awang pagdanaga. Ano ti mga advice kanya. Aging nga dimtengen ni Romel, manunemi, napang kusinabat, katnas daw. Wow! You're here. Uwen, biniglanak nga narakop sana inamalan itinapawot na ginibibig ko mano. Romel, kita na tapay ni Arnel ni. Arnel, ako maladaga sinaramid mo ito girlfriend ko? Ano ako mataga sa karamid? Din sa ganaak lang ti Diyos. Ang mga inikam ti magpaa mo. Kapag ko partner, hanggang kayat nga rebalin. No pa'y talaga nga napintas dinubiam. Naswerte ka. Mabila nga, robot kong tagluto. Nagsasalita kayo. Manong name di ahan na kami nakitkitaan ni Arnel, ad-adan ti panangarakop ken panangamal ni Romel di kiti bibig ko mano. Naprusan na pa yung ti barukop ko. Romel, anak ko ay, let's go. Natoy, iti unag ti silid ko. Umaykan, aray, api ka sinaklot nak, iti silid ko. Kabayatan nga saksakruyan nak, nga magmag na manong name ni Romel, amalan na nagbibig ko, kat idilukat ng tiri daw ti kwarto, di sunat, ngam indurong ko suna. Abang indurong na, diya kahit taramid na. Come on, adatatuin. Awang pagdalagam kini Arnel, saan nga makadisturbo? Oh my God, diya kaya. Kagura ka ni papilit mo. Pabusta kas na ti balag kanyak datatang kinanang ko. Ni auntie, nga isina kan. Imamusan kang isina ka patipat-patik ka. Kadawan na kumamat agundaway na kasta. Di ka kumang mangrabraba ka kasta. Saan ko mga rabak nga ayat, dadakin ka. Nagkasagana ka mangikasarkin ka. Naggraduanak pa ya. Nagtrabaho pa ya. Sige. Kahit ko di gamit. Yung napiminsan nung nag-tricycle aklatan. Daro din tayo sa daang tricycle. Arnel, inakon. Thank you ha. O sige, Manuela. Kaya magakeng ka ha. Laglagi pong kuma. Nalpasin manong name ti klase. Kinakabakasyon akong dito Cagayan, manong name yung saan nat naman ta sumarday, iti pa nagtawag kanyak ni Romel. Aging gang, iti may sagundaway, kat ni Arnel, iti timawag kanyak. Hay, kumusta kan?
Kastoy. Saan lagay nga ni Romel tumawag kanya si Kapay ah. Kabuto nagbalingkang nga napadag kanyak. Manuela. As a sister? Siyempre, bilang nga ading mo, di ba? Okay. Isungat ka po na nga, araramitik ti amin tapno, masalak ni ka. Imbaga kang gaidi nga gananad ka kini Romel. Among ka di? Nga malaksid kang ka. Kadadapi sa bali nga, girlfriend na. Ana? Patpataksim na kayo mo? Saan ko patpataksin? Isalsalakan ka. Salsalik nibang ka. Diyak mamati, rabrabakin na kalaeng ni Romel. Rabak ti ayat na kanya. Saan nga seryoso? Mismo nga baga kanyak ni Romel, nga kayat na ni Anita nga mitis ka. Ti girlfriend na nga nasa liwan-wan ti biyag na. Kinapudno na adun di kiti bedensyak. At dapay na mapaspasamak ka na kuwada. Nadyak mariro, masikog pa yan dahil nga babae. Isend ko keng kada kiti ebidensya. Video, pictures. Kenti nakarecord nga panagsarita mi kini Romel. Numapanek na kamtun ti amin, Manuela. Isarting monte agayat kang kuhana. Gabutarabak nga ayat, ipapay na kang ka. Adtuyak. Nga pudpudno. Nga agay ayat kang ka. Papagayam ting kanangigan ket suwag manulaing nga paset ti pagkasaritaan ni Manuela iti probinsya ti Cagayan. Nga dayto ti maikanem nga intay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Agosto. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tayong lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yu anemi na ito'y Nemi Ruiz. Kading ka ito maamuan, mangigan ti kompletong pakasalitaan ni Manuela into no 12:30 to 2. Iti programa ting lagip tinapalabas. I-share kong tumit lang dahil nga programa dito'y page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page. So nga madama kita kagbibuya, paki-like, paki-share dahil nga video, ken paki-follow ti page ni Paring Ray no saan ka pa nakapag-follow. Kaya no may upload doon dito nga video iti YouTube channel ni Paring Ray, agad ako i-aramidan nyo, i-share nyo, i-like nyo, sa ag-subscribe iti YouTube channel ni Paring Ray. Lawag? Anak ka din ito lagi tinapalabas kanda ito Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dagiti true to life success story iti mangiganyo iti dito nga programa. Okay? So adan kayo iti true to life success story, mabalin nyo nga computer sa iyo isan iti email address ni Motivia nga nemiruiz@yahoo.com o saan ket nemerstudio@gmail.com. Yeah? Dorakkel dagiti agur-uray nga premyo dagiti mga bak malaksid iti weekly and monthly winners unong weekly price monthly and weekly prices adut agur-uray kada kayong grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Kaya may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nagdalak ka lang niya. Oma, Jesus. So nga, agsurat kayo, ibasak na iti pakasalitaan nyo. Ikablawan tayo man, nagitay kang kanawin nga agbibuya, aglalike, kan mga share tay page ni Paring Ray, ken ti YouTube channel na, tay kablawan nida. Thank you kada. Kas ken ni Juanita Viloria iti Waipawa, Hawaii, ni Estrella Haduka iti Eva Beach, Hawaii, Perlita Glibe Matias iti California, Rosita Ibusca iti British Columbia,
Astamatan kinisaldi ko dal iti San Nicolas, ni Marilyn Tamayo iti Hong Kong, Ernest Buduan iti Hawaii, Aurelio Festa Jr. iti Hawaii, Paulina Balwalwa Bautista iti Waipahu, Hawaii, ni Mami Lucy Damo iti Hawaii, ni Jenya Sukir Bilin iti Kalinga Apaya, Roth Garcia iti Riyadh, Saudi Arabia, ni Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, Erlinda Estabilio iti Hawaii, Minda Manguwagi iti California, Belia Pimentel iti Vintar, ni Imelda Kuluma iti North Carolina, ni Ramil Belyesa iti New Zealand, Oscar Biado Sr. iti Alaska, ken ni Tessie Serrano iti Macau, China. Thank you. Kaya kayamin nga sa kapada. Aging gagawin ti sabal di pa yung video. Ngayon tayo pagkakaduan. At siyempre, padaanan dak iti Dirmanong Nemi nga page. Kaya kita na dumaduma programa tayo. Salamat po.